Too much GH and adofo muni egusu amoshe na sabre na me ayamadum na muni mede hia na ensem a abeto yapono so a edikapa na mede eba pesumu ebusuafo yenya ntie se Moslem ni abaywe bia enu ada ye pronouncing a dead ewo rich hospital sabre amene wo kase bre ebusuafo ye hwehwe se enka wo mo eba besie no doctor for afre in e de atodwa se abaywa no wetimi asori edefi eye niwo emu na ensem no nkyeremu enie eye zureira a wono ene abayo ene no wasem abeda po waso ye kyeremu no enura eda na se yare ebebo no edema no so ema no kopie mo rich hospital no wo mo ye bia se wo mbeso na sen na tete wetimi nyankwa atena enkwemu na tete enura no wojemu according to doctors no na tete enne akoye fiada na according to aye Moslem amamre na ye enne eye mpai boda ntia no pana mu no na wo mu ntimi enkosie ne se na wo mo hyehyeye mu no obi gu a etepa na ye boaboa ye ho ye busuafo ye rufusom edekosie no wo mo ntimi enhye mu sa sanse se wo ntwen ema mpai bobre no etwem enumra ansa na wo matumi etusa na mo na ebusuafo da so adwendwen eye kwan yo mbesi fasie wo mo de hye no nwa na tese a doctor for mo fi Resurrected hospital mo hwe abaywa no frey if you say miraculously no abaywa no etimi asori e free eye ni wo ma fesi ade do mutimi kase woda so wonkom a wo emukura anwodem eno na sa ye anwasem wo eye fadaba ha enya sem keto tese ye kyeremu a eye chief imam a sabre woti ledwemu ne nana ba ene eye abaywa no na asem mekrampo no ye di kan ete ebe aye tuma GH ye life no ekoso a ye guest a wono eye deputy youth organizer ewo Okaiko Central ha eye Farouk Usman mensa ebe a wote ebusuafo afre de ato nenim se ni nua ba na wato na nan monse do no wasa abankwa bi na no wo so wokọ confirm na woko ya ntese ebusuafo no abi eye ne seba so ede beto Facebook say God of wonders, my niece was announced dead yesterday. We were just waiting for the body to be buried. Arrangement has been made at the cemetery. Doctors just called and say she is up. What a wonderful God we serve. I'm just in tears. We thank you, God. There's a name Auntie Anidi Eddie Rabbi Dan Alpha Sharubutu. And it's what they same way ever to job on the Facebook page or they confirm say no question say abaywa no was signed aba enkwemu na se na ensemi ekọ ne tete eye nkomo atwetwe aba ene se ehu be nya pa se ne de se chief imam de esi wonu angata ne fie no na eba eso no mo behwe na muslimi sum no mo nhyehyɛ ya efa ewu fusum ana so obi efrimu a nhyehyɛ ya ye sentempa so no yekosie no mehwe no mape ho asem akanisa ta baywe se ekoba ne se nkanye nya fiada ene ne koye da foforo bi a enkene mi no kase krampo no wo hye eye amnemu a ye de anwagu no so ate se woda na amnemu a o keka no se nko beba enkomri na so na se aka echire sanse ya kan nwagu no so a o ye no hwe a enye ye wontimi pie ne se ye kunukra ene sa entinanka ehu behia pa se sa nhye no wo mehwe no mape ho asem akenye se mpo krampo no se ye pronounce wo mu ni pe bi dead krampa se mpo metime nya eye second opinion if doctor foforo bi ho e da fa na mpo metime atwe kakra du a na nse nkra yare abeba ni koma hodo amafo ko bitimi kokoma yes no that's why da koma mu atese won kenya no ye Dubai kra eye email ba ko wo ne ba ko ye titi ye na se best 14 to 15 years ni abranta ne da so e da koma mu a just won keka no ho enkasa anye bibia na nso woda so ate enkwemu nti betima ba ne se wo ma de hye ni bi no yare na ba nam so mankofo ekwa atitim ni ha no timi de nkofo kokoma mu ti betima ba se obi kra mpo no koma no bi enu akorem na nso se asum no mu obi hu ye ka se wo nko a na efe ekosie nti na yakosie nti ba se nipa na eba nkwemu na akoye too late eda ma nipa nti sa ho no kakra no se komehwe no masesa eye enhyehyɛ ni mu anampo no wo ma pakwan bi a wo metimi aye na tese enkoba ne se wo mesie eye obi ewo nim no so a ebeboa ama bibia etimi akoye se na abayo ide etimi aba apno enti no ene ensem a aba amanfo eka ho se ba ne niemu no nyankopɔ ne ede na sese abayo mpo wotimi sori eye anampo ka no timi nyankwa ene ni tididi mo sa se eye de party beti se wobi ewu na akwaba na biem so no call for further investigations e wo hyehyɛ ya e wo hospitals a wo de
Kwan ya ye fa so e dey proclaim say obi ewu enwu be yan pa say e wonom so be bere na be wan asema because say abawe no omu ye na doctor forecast say wewu a enso wo mukra bu na aboa afo asoma yakostay no e wani no so say e dey a Muslim ni enti wo mutimi say wo hwehwe because eye doctor for na ye mistake enti na say doctor for no so wo hwehwe abawe no wo so ewu ewo ensem no emu bia wo so ehwe a yo madwuma yi ana mo hwehwe mu yi a enkan ko ba ne say asem enua e ba ye enti ebusafo eno na aba manfo cassette adota fo a wo ritual ana wo na wo mudira abayo no so mo hwe no mo pronounce the death na wo be nya pass mo so enwo be ba ye abontina ya yo mo nsem mo hwehwe mu yi pa do mo su ko se de na ba ye de no mo hu ye de na ko so antu no mo ti make isa announcement na enne akoba se entisa a je se anya se na Friday anka ba we yesie no enim no so nti ebusafo na se nsem no se na aba no sa enete yenso too much gh ebehwe na yetutu ya na mo e de ko ye chief man me mu oni yakobi se mu yi de to abayo no dem nam so man ko pie mu hospital de ne aba ye oda so ti nkwemu ni se na ebusafo no so eso ensem no emu ni nti ebusafo se na amote amanebo no sa na te ahia na medi esie nyame aye yadoma ye besan edi ehia be medi edina na ama owusu abomodia na like your videos, na share on all the social media platforms. Nibiums no follow to my GH or Instagram, Twitter so @2mygh_. Makramunia.